Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy da ken ni Brando akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gapu ta kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapol da ito'y iti part-time job. Kat nakastrak da ito'y ak comboy ijay palengke. Kat ijay namtan am mo ni Sunshine. Akaanakan tibus na. Gapu iti kinasingpet ti babae. Saan ang mailimad. Ang magustuhan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver. Idiintad ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama. Alimad nga inala ti kasinsin na. Ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta, naala kong ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man langan ti mangaram. Tagkapoy-kapoy mat na ito'y kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamala daw ang agawid. Amangan ngamin no agururay da. Kasta ka di. Ay katun Narigat mat no agururay da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan amo ka Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana nanas ka na mamuam no asino tinangalahak. Yamamok tibagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ti akasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanya. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak maguston ti panagsasauna. Ibagana ket din anataer ka no. Ada ka no lang ana. Anya? Kanti diyak kayat ngayon bagana. Di nakpay am mo kan nakitkita. Ngam damagan nakmutten no mabalin ka nung agdaton kanyak. Anya? Ay kat mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom no pod no ti imbaga na nga addalangana. Amang ano kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamet. Uwan nga rod insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso ngamin ang nagpuypuyat ka. Gapo iti adong ang papaaramid di teacher mi. Anya nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Palengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Nukas to'y latatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibaga ka. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam tibagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iji pagtrabahwak tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya ton. Nakalaslas tog dagiji kakadwak ng trabaho. Ang toksik nila. Anya? Ay, jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin ang makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya ti mapan. Mangsapulak tulangan iti sabali apang gadak. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, wana, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin apag part-time man dito syudan. Wan mat ket di
Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrab-trabaho. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam? Amom, ti kakas di atat tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sabagay makit di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto daan tik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan, tay bagat la ko ma. Asa anak pala makaumayin ton bigat. Ha? Kakapsutak ngamin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Alakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wan, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manan. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss, ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas tat expression tarupam. Kasla naunag ti pampanunutam. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kasla makatukturo kak abigbigat. Wan gayam. Kunakman no ada kabarbaro akadwayo diti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umayita. Agkakapsot ka nung amin. Iso nga inmawag idirabi asaan pa'y nga umayita. Isumat lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyata naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy, saan nga inmay? Sika talaga. Aduman nga yung bagamon. Agkapitakit din, kabayatan ti panaglaklakotan iti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Tsagam ni Brando. Jay, mawag kan kay di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mo't gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak Jay kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta kan? Ayos laan. Agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading Sunshine. Amom tinagan ko? Una, imbagan ni Oliver a Sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laang. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunana lang at dalangana. Pudnumat gayam. Anya nga di kahit masawa ni ti data. Ni Brando, di kasinsin ni Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, Ay. kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan no ada kaayan-ayat nan. Ay na, sapay la ko matawan, friend. Sapay la ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Managkunakat adan kaayan-ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay dito kwarta, uncle. Ingka man agload, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, uncle. Inak nga rodan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko. Amok akailiw mumutan ti kabsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan?
Nasayahat ta, ading ko. Da kayo ngay kan ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da kamatan. Sana bale. Intun umayalawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos laang manong. Awan parikot. Nasayahat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan manong, anya kalakit din. Nasayahat nga ron no kasta din ko. Ala, kasta pa'y. Katagan-anad kayo dita ka ni Uncle. Anya ti ko na minsan. Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas. Uninsan. Kailiw ko matanda, Uncle, kan tikabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida Di saan ka man na makapan iti palengke inton Sabado? Saan pa, insan? Saan na bali, At damo ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan? Ha? Oh, apakas lamas daw ka insan. Kabalak mati agbunag Ay na, insan. Agbambannog ka laang. Naimbagkan ka Agtrabaho ka maan wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Hanggang mayat latta no makitang danak met. Tap nagling etak met Sabagay mat kit di Katwan No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga ro dinsan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalam? Wen, apay, mas daw ka? Mas daawak takas na saan ka mat anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Isu ka balak mat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod agbunag iti natin? Saan mat mamin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Isu asyak pa lang tikadwayo. Ala nga rod, ingkagbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparpartakak pa'y. Oh, apay akit kita anak matlatan. Nagpintas ka ngamin. Sana ka mauma amang ming-ming-ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sana nga gang angaw. Bagbagak lang tipod no. Sikat talaga. Ala, tangay nalpas ka mo't tan anagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako, Nay. Sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Kwa? Saanan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Wen, alam latan. Imbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso alam latan. Saan nabalikan niya, tadyak pa imat kasapulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy alalaki. Uy, saan mo tapagsawan ti kasta ni Brando Isakit na. Siyempre Sabagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kung ti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto daychay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Isu nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Asino nga ta kada Brando kan Oliver, ti umuna nga agdaton kan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw, migasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.